دنباش تماشاوانên hêja geşta nûçeyên arkê dest pê dike di destpêkê de girîngtirîn ser nûçe. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê 6 sivîlan de encama teqîna mayînekî çandî de jiyana xwe ji dest dan û hejmarek birîndar ketin. Rêxistina lêborîna navdewletî di raportekî de welatê Tirkiye û rejîma Esed û grûpên çekdar û PYD tometbar kir bi pêkanîna bin pêkirinan. Parlamentoyeka Sûrî Kevin dibêje Kurd xwedî mafin û metirsî heye şereke Kurdî were rûdan. İsraîl dibêje bi kontrolkirina rejîma Esed ji sînorê Colanê re wê ewlehiya İsraîl were parastin. Dubare silav. Îro li Hewlêrê paytexta Herêma Kurdistanê marasûneke navdewletî bi rêve çû leşkerên rojî têde beşdar bûn û destkeftên baş jî bi dest xwe veanîn. ام وەکو لەخی ئافرەتان مەدید جێ فەخر و شەنازیە ژمەرەک و مەدید کە چێما بەشداری جاڵکیە مەسیبەقە مەرەسۆنی بوون ji bo em bidin û meratibê herî bilind anîn goş ber em bidin xuyakirin û jina pêşmerga ne bes dayîka yan xweha بس انه بفهم بالك جنا بشمركه عم بين انه عم بين انه جهه فخر وشهنازيه انه فرق وتفرق جداهيه لبقاء جن وخوردني نفس في دياري خواز الحمي لشكري بشمركه وشافا سبيروسكم استخوازم حمي سركفتي بن زبي سركفتنا خو دياي روجافا عمو كادكم وتيبت لشكري روجي كاتش اسوس زم هر كاري خود سركف Di encama teqîna mayînekî çandî li ser rêya Helebê û bajarokê Zehra 6 welatiyan jiyana xwe ji dest dan û hejmareke dî birîndar ketin. û ew qurbanî jî ji navçeya Mabata ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê ne û piraniya wan jî Kurd in. Di encama teqîna mayînek çandî li ser rêya Helebê hejmareke welatiyên Efrînê jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar bûn. Zanyariyên taybet ji arkira ragihandin got encama teqîna mayîneke çandî li ser yednavbera bajarokê Zehra û bajarê Helebê sivîl yên Efrînê jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar bûn. Her li gorî zanyariyan gopiraniya wan ji navçeya Mabata ne dixwestin di nava zeviyan re bigihên bajarê Helebê. Lê di encama teqîna mayîneke çandî de jiyana xwe ji dest dan. Piştre hatin veguhestin bo xestexaneya leşkerî li bajarê Helebê. Her li gorî zanyariyên arkê her 6 qurbanî xelkê navçeya Mabata ne û navê wan ev in: Mustafa Slêman Tirko, Elî Safo û hevjîna wî û kurê wî û hevjîna kurê wî û zarokekî din. Her wiha hejmareke mezin ji birîndaran ketin, got zarokek di nav wan de jî heye, birîna wî dijwar e. Ev ne careyekê ye got welatiyên Efrînê rastî bûyerên teqîna mayînan tên. Goberiya demekê jî welatiyê bi navê Mustafa Xelîl Reşo jiyana xwe ji dest da û hevjîna wî jî birîndar bû dema got dixwestin bigihên bajarê Helebê. Bi dehan ji welatiyên Efrînê ji ber teqînên bi vî awayî jiyana xwe ji dest didin, bi taybet mayînên çandî li Efrînê û gundewarên wê. Got çekdarên PYD beriya got ji bajar derkevin hemî bajar bombe kirin. Her wiha grûpên çekdarên ser Tirkiye ve jî gelek mayîn di nava zeviyan de çandine. Di encama çandina van bombeyan her dem jiyana sivîlên wê deverê di metirsiyê de ye. Lewma welatiyên Efrînê daxwaz ji rêxistinên navdewletî û mirovayî û rêxistinên mafê mirovan dikin got alîkariyê bikin di rakirina van mayînan de. Bi taybet di deverên got xelk tê de dijîn. Grûpên çekdariyên bi ser Tirkiye ve welatiyekî bajarê Efrînê girtin û berev Tirkiye ve birin. Li gorî zanyariyên arkê gowan çekdaran welatiyê bi navê Rifat Murad ji cihê karê wî li navbenda Efrînê girtine û berev Tirkiye ve birine. Rifat Murad temen 26 sal ye û xelkê gundê Gewrika ya bi ser navçeya Mabata ve ye. Ev ne cara yekê ye grûpên çekdar welatiyên Efrînê digirin û bin çav dikin ku bi sedan welatî girtine û malê wan dizîne û wêran kirine û gelek mal jî desteser kirine. Rêxistina lêborîna navdewletî raportek di derbarê rewşa Efrînê û welatiyên derbeder de bilav kirin. Di raportê de behsa binpêkirinên Tirkiye û grûpên çekdar û rejîma Sûriye û çekdarên YPG hatiye kirin.
رخصتنا لیبرونا نافدولتی راپورتک درباره بنپیکرنین کو گروپین چکدار و ارتشا ترکیه لعفرینه و رژیم سوریه و چکدار نیپک لدفرین دربدری دا دکن بلاف کر. در راپورتا رخصتنا لیبرونا نافدولتی یا کو روژا پنجشنبه 2 ماه 8 هاتیه بلاف کرن کوجدما ترکیه باجار عفرینه کنترل کریه گروپین چکدار یین لعفرینه دمینن د بنپیکرنین خدا در حق ولاتین کرده جکشتن و بنچافکرن و تالانکرنا مال و ملکن ولاتیان لطواهی حرمه برداومن. و سربار کرد که ارمانجا سرکا جوان بن پیکران رو خاندنا جیرخانین باجیره و گوهارتنا دموغرافیا ویه و شوتاندنا دارستانان گهشتی آسته تاوان جنگی. رخصتنا لیبرونا نافدولتی هروها در راپورتا خدا دبیجه هزین ترکیه رید دده وان گروپین چکدار که بن پیکرنین ماترسیدار لدیجی سیویلین عفینی پیک بینن. داخوانیا رخصتنی هات پشتی وکولین نوی درباره روشا باجیر جدما کنترول کرنا ترکیه جهری میره. همان رخصتنی در راپورتا خود اشکرا کرد که گروپین چکدار یین که ترکیه پشتوانی وان دکه بن پیکرنین هووانا در حق ولاتین کرده کرنه. مینا حلمتین گرتن یین برفره و بنچاف کرن و کشتن و اشکنجه کرن. هروها دست سر کرنا مال و ملکن و زوین ولاتیان. سرباری تالان کرنا مال و ملکان جبلی و دست سر کرنا دبستان عفینی که یک بویا صدمه دورکتن به هزاران زاروکان جخوندنین خواه. جالی خواه لین معلوف ریوبرا و کلینان دو پروگرام روجهلاتا ناوین ده در رخصتنا لیبرونا نافدولتی ده راگهاند. کویریشا ترکیه لسر عفینه و کنترل کرنا و بو صدمه تکشون روشا عفینه. و سربار کرد که نها ترکیه هزا داگیر کرل عفینه. جبر ویه که او برپرسه دبر پارستنا سویلان و پیک آنین آرامیه ده. لطانها ترکیه ببرپرسیاراتی خواه وکو پیویس برانبری ویه که رانه بویه. و پیویسته ولات ترکیه جارک خواه نروه. معلوف هروها گوت کو پیوسته د زوترین دم ده ترکیه دستیوردان بکه جبو راوستاندنا وان بین پیکرنان و توانکاران سزا بکه و پیکانینا سوزه با الیکاریا خلک عفرین درباره وگارا جانا وان یا نورمال. در راپورتا رخصتنی ده لسر زار جدر و هفدترین خواه هاتیه که هر یک جفرقایا 55 الجبهه الشامیه فیلق الشام سلطان مراد احرار شرقیه بین پیکرنین تون در حق ولاتیان ده کرنه و به بهانه جدا جدا وک اندامتیا پیده بشیوه که نروا و بیسروبر ولاتیان بنجاف دکن. و ما بس جه خواستنا پرایانه برانبار سربست بردان آوان آنکو خواستنا فیدیا و 86 روش گرتن و بنچاف کرن و رواندن هاتنه بلگه کرن. لگور بلگه کرنا رخصتنی کو بدهان مالین ولاتیان هاتنه دست سر کرن و لشون آوان در بدرین عرب تیده بجه بونه یان بونه بارگه جو گروپان ره. درباره بن پیکنن رژیم اسد و چکدارین یپگه لناوا کامپان ده رخصتنی دازانین کو ولاتین جبر شر راویا بون و نهال کامپان لدورین حلب دجین که هجمار آوان 140,000 کسه تو آلیکاری و خدمتگزاری جوان را ناین پیشکش کرن. نخاسم گهدان تندرستی. و ریج نخوشان را نای وکرن داکو بری خو بدن حلبه. هروها چکدارین سر به رژیمی و ناهلن در بدرین عفرین جدفرین گندین حلبه در کفن و بری خو بدن باجارن دن. که هجمارک جوان نچار دبن پرین زیده بدن داکو بقاجاقی در باسی حلبه ببن. درباره چکدارین یپگی رخصتنا لیبورین نافدولتی گوت که او چکدار به مبس ریل پیشی خلک عفرین دگرن داکو ونگرن مال و وارین خواه. و تاوی ویه که بصدان درین چیایی را خوگهاندن عفرینه. رخصتنی لسر زار جنک عفرینی دبیجه کوچکدارین یپگی نهشتن او دریا فرمیرا وگره عفرینه. لو ما نچار بو او امتا خواه یا 6 سالی 5 دمجمیران بمشن داکو خواه بگینن عفرینه. رخصتنا لیبرونا نافدولتی هروها داد یار کرن کو بتن نخوشخانه یک و 2 نورینگه لدورا کو به شه بایتین اسکرن هیا و تو پسپرین پزشکی دوان درانده توننه. دداویا راپورتا رخصتنی ده لین معلوف دبیجه که رژیم سوریه و چکدارین یپکه ایش و آزارین خلکی دو دورپیچکرنا در بدران ده دورین در دور حلب ده و دناوا کامپان ده زیده تر دکن و دوی ریج خلکی را وره وکرن دا کو بری خو بدن جهن کو او دخوازن. نخاسم نخوش و بریندارن. معلوف هروها بانگ لرژیم سوریه و چکدارین یپکه کر کو ریز لمافی ولاتیان ده بگرن و ریج خلکی را وکن دا کو وکرن مال و وارین خواه. هروها نخوشین کو پیوستی وان بچاراسری هیا ریج درخستنا وان را وره داین. انجمن اخوجهی عفرینی جبر کریارین گروپین چکدار و دستوردان وان دکارین انجمنی ده کاری خواه راوستاندنه. صدمین راوستاندن انجمنی جکاری خواه را امید راپورتی ده ببینیم. وک نرازیبونه که جکریارین گروپین چکدار ده افراندن ریگری و آسانگیان جکاری انجمنی را انجمن اخوجهی آنوان ده باجار عفرینی کاری خواه بشیوه که دمکی راوستاند. جدرک طایبت جناب باجار عفرینی و نخواست ناویوی اشکره ببج آرکره راگهاند که انجمن خوجهی آنوان باجر کار خواه روژا چهارشنبه 1 ماه 8 راوستاند که او راوستاندن وک نشان کردن ناراضیبون و نرحتیه. درباره صدمین راوستاندن انجمن جکار خواه
جدر تکس کر کو جبر کریار و بنپیکرنین گروپین چکدار و دستوردان وان ده هر کاروبارکی بکار انجمن و گریدای انجمن کار خور آوستان دا کو مرجن خو بینه جیبجی کرن و جارکتن او گروپ تو تکیلی و پیوندین خو د کار واندا نکن جدر هر وها دازانین کو گروپین چکدارین لعفرین دمینین دستوردان ده هر کارکی و خدمتگزاری کی ده دکن و استانگیان جی کارمندین انجمن و اندام نفیسگاهان را دروست دکن و هر دم هول ددن کاروبارین ولاتیان آستانگ بکن کل بروواجیا ویا که انجمن به حسانی کار ولاتیان پریوت دبه تاوی تو نبونا ریکارین گنجا و آفراندنا آستانگیان جعالی گروپین چکدار و لی انجمنین خوجهین عفرین و شش نفچین و بکارین و شیانین خواه خدمتگزاری و آلیکاریان جخلکی را پیشکش دکن و هول ددن جیانا سروشتی روش بروش وگرینن گند و نفچین عفرینه. لروجاوای کردستان د انجام کتنا تانکرکی آوید زاروککی جیانا خوش دزدا لگوری آگاهی آرکی کو ده لباجار سریکانی روجاوای کردستان تانکرک آویل سر زاروککی ده هات خواری جبر کتنا زمینه د انجام دوی زاروکی جیانا خوش دزدا هر لگوری همان آگاهیان کو او زاروک در دورا 15 خولکان دبنوی تانکر آوید ما جبری گهشتنا هلگری جبور ازگر کرناوی لیپشتی و گوهستناوی جبو نخوشخانه باجار قامشلو وی زاروکی جیانا خوش دزدا. د چارچوبه بشداری د بولتن آرکی ده چالاکوان سیاسی جمعه ابراهیم راگهان کو ارکه لسر انجمن اجتماعی کرد لی سوریه مافین گلی کرد د دستور نوی سوریه ده بسپینه و دا خویاکرین کو جبر دجمنین کردان کارین کردان جهف جدا بکه لو ما نیکریزیا ناو مالا کردی و هلوستا کردی لسر آست ناو دولتی لاواز دکه. باوریام ده وکی انجمان جت خواستن چسباندن اما فیگل کرد دندری دستورانو ده به هندکترین وکی شماره کرد 15 16 سدی تثبیت به لسران سری سوری و وکی ما فی نتو ملتکی لسرقاک خودشی هندکترین اف چسباندن ورس چارس یعنی ور چسباندن اف تشکو دبی یا حاضر دبی باوریام ده شخوا دستور هاتیه دامزراندن و هاتیه خویا کرنجی اما امن وکی چالکوانه گد خواستمه وکی ملت یکم یاشی ملت سرکل بر ملت عرب ام وکی نتوا سرکنه نه نتوا ددانن یاشی وکی کم نتوین دنینا یعنی ام وکی اشمت یعنی انجمانی تی خواستن گرک اف چشتانا ورنه چسباندن تندری دستور سوریه لی از باوریام ده حتی آنو که وکی انجمان هاتی ناس یعنی ناس کرن او نونرتیا کردات که و انجمان ادبین بکی وش حق تشتی یعنی تشتی تی خواستن شوانه وری درد باوری آمده نکریزیام ضعیفون آمه نکریزیام الهمبری چواری به یعنی ما ضعیف دکی راسته دشمن کردا قریبو نهشتا کرد دوی دما هری گرنگ دا نبنه یک به هندکترین د کومیته که ایرو کوته خواستن جمع کو ایرو کومیته که بناوی گلی کردستان سوری ل دامزراندنا دستورانو ده حاضر باید لی مخابن دشمنی ما گلی که خوردن امجی وکی دبش یا یستیبش نوک هفته ل پرسگریکا کردی دنن افجی جه پرسیج ما جته خواستن یعنی دشمنی ما خورده جدرکی تایبت جارکره هرگولین جوینا کود ناوبرا شاندا به سر پیاده و رژیم سوریه لشامی هاتیل دارخستن راگان هروها خالین کل سر هاتن رکفتن جی بلاف کر. جدرکی تایبت هرگولین جوینا شاندا انجمن سوریه دموکراتیک یا به سر پیاده و لگل رژیم سوریه و عالیه گلگل شاندا به سر پیاده و گفتگو کر راگاند. جدرکی تایبت جارکره راگاند گودانوستاندنن دناورا هر دو آلیانده لوفیس اولکاریان توی یالی و علی مملوک لشما پایتخت هات لدارخستن لیوی جدری جوینوان به علی مملوک را رد کر و دیار کر گو جوین به عمید بسام و عمید یاسر و بسر پرشتیک ایرانی بو. همان جدری دیار کر گو شاندا پیده آمده واشیا خوش بو رادست کرن رقا و طبقا جبو رژیم سوریه را دیار کر. هر وها لسر پیکانینا شهردارین هفبش و کومیتن اولهی لباجار و باجاروکن کردی لحف کرن. هر وها پیده پیشنیارا تولیبونا چکدارن و دناوا رفن ارتشا رژیم سوریه دکر. رژیمش عالی خواه
رازیبونا خوش و پیشنیار دیار کر. هروها بجداریا انجمن سوریه دموکراتیک یا بسر پیده و دهل بجارتن شهرداریان ده و هلدانا آلا رژیم سوریه ده همو دورین دبن کنترول چکدارین پیده ده بگاوک باش وصف کر. جدری آرکه دیار کر گو پیده و دفج همو سلوگان فدرالی و ریفبریا خسر و ریفبریا سویل برده و تبلی پروژه رژیم به لبناوکی جدا. بریان هاجی سیپان همو سرکرده بلند دناوا چکدارن پیده ده دیده ما جوینا خواب پاریزگاری حسکی را لیوا جایز الحمود الموسا پشتگیریا خوش دارخستن رژیم سوریه جهل بجارتن شهرداریان لدورن کردی کر. لبرانبری ویجی رژیم سوریه به تنی و ری بده خوندنا زمان کردی لدورین کردی گو پروژه رژیم دبیجه گو زمان دایکه یک کرد و شرکس و سریان و ارمن و ترک لدورین وان ورن خوندن لزمان عربی و زمان فرمی لتواهی سوریه به بریا چند روزان شاندک ج انجمن سوریه دموکراتیک یا گوش عالی پیده و هاتی آواکرین سردانا شاما پایتخت کرد گوب دریجاهی دو روزان جوین به افسر و برپرسن رژیم سوریه لدار خستن دیده بحثا پیش روزا کردستان سوریه و شیوه وگر رژیم سوریش بوان دوران هاته کرن. تماشاوان هجاج بو بهتر گنگشه لسر روشا سوریه یا پاشا روژ و ارکی که لسر شان کردان دکه و ده پاشا روژا نیزیک یا سوریه ده ممیوانداری دکتور محمد رشید سیاست مدار کریه. دکتور محمد افدامات باش آدم باش تو پاشا روژا سوریه یا نیزیک چاوت دخوینه سوری چه هزیره؟ سوریش چه هزیره یا سپاس و پیسی رژو سلاو جو تباره سر شاو حقیقت رژا سوری تشه گوشمر گرنگ وکا کرد حالی حاضر ده تشه گود وارزا تشه بوی اول برچعبه دو تشهنه بله یک جه کمیتا گوچه بوی جبو لجنا دستوری یک بله لجنا دستوری نابینك صياغة الإصلاح الدستوري نابینا بالتایبت أبي واتا دستور نای گوهرتن لگور شروباتا دستور نای گوهرتن تنوی چاکسازی تی دورین کرن أصلح كل بري چاكسازي صياغتك كچاكسازي هنا مسودنا هاتي داتن بل برای هجاب او یک بابتك آيتر مثلا پاكاكا آنها برجمي دانو صادناوي او تشيغو آنها سپيردن همه بيزا رجيمي یک لسر دستور اسپازن گوز بیجم راست پیجه ناب داخستن او پیجه ناب جوانا و پازده ببن پازده که رجیم و پازده که دمستورا او يعني بحقيقة تشكيل شرمزارية جبوه كردا حتى أنا كوكا مسحجوب شيء عربي دبيجي هرب داخوا يعني نقول مثلا نسبة كردي تدك ميان زيدين نا يعني تشتغوا هاتي دانين مشروعي جهاتي دانين مشروعي الروسية استانا يك وقتي قوتشيبو مثلا سوري كردستي سوري دي مشروعي قروشات دانية جبونا كردام أوتونوميا ثقافية أوتونوميا شاندي أو تاني برايجا لخوش لي بكي لسر كردا تشتكي أجر خوشك مرو كرد لسرونين كارن بشعبكي دانوستاندني تشنا بين قبول كرن وكي يكي سوري نابي جمهورية عربي ما دايك دنابو أنا هناك يقولوا بدمجين مبهم يعني يقولوا نديار كريه تشتنتين هنا بحقيقة جير ورشتنين وقالك مرو بشعبك اللي تماشك هوكا كرد يعني فقرنا الدانية أولاتي هاني جبو كرد وعربة ونتوي دي ترى دي سركات كرد وعرب أو تشتكي جرنجي يعني لسرفا خلا بس بشتي وينا خلنا جي شرمزارية جبو كرد وقت بيجاكو سوريا جي روسيا رما روسيا براي هجا باور بكش خدي وضع سوري بالتبي كتير استي روسيا ده تشتكي دي تر كسي تر بحراوي تنا أبايا جرك أم كرتين كحفي خدي جرك أم تيخن ميجي خدي تشتكي دي تر تنا ليه أنها كفراته بيقول أنها وقت وايجو بكن براي هجا تشتكوا هاتي قلت هبونا نافندين أمريكيين لشكري لسوريا شواتين خواندن دكتور مثلا أمريكي أمزدا ومحل استراتيجي مي لين نرينا كما هي أمريكا بدنجي وقت جو ترامب هذه قلت بقول أمريكا خوني لشكري بكشيرين
بيشتي وينا قوشش هبي ترمي بكشين سه باش بلا صالك يتر بكشيني أمريكا تشكي ويناتنا نما برايهجا بلكي أو بنسر هبو تشنا يعني نهني درخص تشنا تني قوما مثلا سوري وعراق ولبنان وما تسليم إيراني كريه بالتسليم بتايبت تسليم اتفاقية هكذا شكلين أوباما شكل بو مقابلي شيء مقابلي مثلا قدست إخوة مثلا أو أوتونومي سلاحي أوتونومي أو اتفاقية هذا لو كرت بيس جلسة بيس رونشتين العماني جو بكربون بإيرانية المسألة هذه بيجي جو ترى كم حموجتو أنا كثير سيرو ساد الروس أنا مشروعي دستوري دينن ليه أستشكي قل لك يقرن أسخازن جو بيجم أبس يعني سياسة مداري مع كل الأسف يعني نقول أسخاز زاند حاسبينهم تشن هنا حقيقي مجي هي أز دكتورك قانون أبايا باسبورت من اختصاصي من برايجا حتى أنا كسب بحث مواد فوق الدستوري ناقل باش عبد الباسط حمود الجيجري روجا كي روجا استماشدك بالفا تلفزيون روجا كي أبغوتن دفيوي نديتي مواد فوق الدستوري شنو أزوي برسيارش تدكم أو توافق برايجا بيلقوا أزوي شار خطاز بكملينم مواد فوق الدستوري او جاي دبرين ديباجا او ديباجا حتى انا ككست اختار هناك ومناقشه نكون بحثها ويجي لكن تشتي قد تستي كرداد هي قو افي ديباجا تشكي ضبط بكن تشتي خوتي تثبيت بكن او ديباجا توافقه مساله اولي مساله تاريخي مساله حمود في مساله هنا حمود بكي نيبرو بلا افا قال كيش ما نقدر او مواد دستوري اگر بينجين اگر صدر بيستن او هناك تفاصيل تدهن باشن مشروعي ليه حتى انها برك نانجمان انكسا يعني ونبككا افانا مساله لا طرح دكن مساله بو قابنا عملي دكن ونظريه تشكيل تربرشا في واناي براهيجا فدرالي كنا حتى انا كبرخ العرضيه الجمانا دعوة مسألة فدرالي برح حلقة خفي ملتي هاني نكن وتتبجاكو أفخالين كوتا تباسكري أو ناين چسباندن يا جي چسباندن دي كوميتا دستوري باشاروجا سوري ده؟ بلي روسيا ضمانك داي وقتيقو أو مسودا مشروع إخواني الدستوري داخست بو أستانا يعني تبع قبول كين ووقو دبجين بشرمبون أنكسا كالكين نبحثها وينكن تماشدكم متابعتكم يعني اشكي مسابق ولات باريزم كلكم سياسه مداركم شي قانوني مجي حتى انها نا رش ونسبي ان كان مثلا نداي خويا كريم براي هجا تدبي انه نريك باشا دكتور انا او الصحيدي او دكتور دبي كرد بقشتي بيربو از قربانه تبي شار قوتني خوشك به الجوز بيجم اللي تب كيف هاتي كرم انا بككا كتي وارك اللي بو مساله قروشي شنو قروشي تركي هنا انا مهما وانا ما قروشي به نقطه كزلال قربانه تبي يكزي وقتيكو هيك جرك اللي ميجو تماشى ممكن عبد الله اوجلان 19 صالال سوري ما از جبهه الخلاص ده عبد الحليم خدام موجود بزماني قود يك ممنوع بو يك مسؤول لك سياسي عبد الله اوجلان 19 صال او يك حتى ما بداي ادوا ابيغو شي بو يحموك او لكارينه دعميد ياسي عميد واروشتني شش بيان وداخيانن وبنغوازي كرن جبو غورجين واروني وارغوتن اميروني شرطي واهن بري روشتناغو او لكارياروني شرطي واني عول وحموك كبرشا بي ويه استخبارات بيرقوا علم ويونونا وعود سلاح مهلان يك ادوا مثلا نفتي 10000 برميل انا 10 مليون دركب ادوا اساسيا مثلا من بي اشارة اداره صلاحياتي واكيم كرين انا بيانك دركتي على اساس جو بككا منطقه الرقه وحسك ايش كي خرج افانا شو وظيفه وانا ما وهمو هنغاواجي بيكتين برايمي قرك ام حنك خب خدونك اف مساله دبو اف كسيهاني بين طازي كرين قرك ام دقي خبلين بكن افتني المكردا ماي بهور بك اجر ام فيت شينكن امان وك قرچيا تشكي منما دباشه مثلا ما في اوتونومي چاندي ثقافي چي اذا عاكوش من بكن مدرسه زاروكا يبكن او مشروع باش برك كردي ما باش براي هجا ام قرك تماشكن امريكا نما
امريكا ندوست مي حتى الصبيح حتى ماني بيتك اد بيشي دمو مبازا سفارة امريكي وقت قد وازي ازاري شيمو كركوك البيشة الشعبي ما بيشات سريما انها حمو كتير دستير روسيا دي قالك ام خب روسيا شكل مصلحة روسي مسألة شركات وين نفط مسألة همو انها او هاتي كردستاني كردستان عراقي طبعا وقوتها وهي وحمو تستوي دي كم عم باصنا على روسيا دي كم امشي وقوي بحفصار حتى تستوي روسيا دي وقت بيشنيار دكا كرد همي بيك هلوستي دست خوابدن روسا يعني جالي روسي بقرا ده باش براي امريكا شي مركري كيش تكنكري تقوتي عظمى هني يك امريكاي يك روساي حموت مسألة شورشي وقت يقول بيكت حتى 6 سنة 4 سنة 5 سنة روسيا عراقي خد تشكيلة تاني امريكا او عملاء اخواني خليجي قطر والسعوديه وانا بردانو 6000 مجموعات مسلح جيبون حمو انا انتهاب انما وقت تبينكو برجواندي امريكا لقال كردان تنيو يعني كرد نكارت شو استفاده جا امريكا را لسان عردي پیدا بکن حتی باور بکش خودی اگر رأی العام الامریکی یک کس کردان اصناکه سياسة أمريكي شرق الأوسط تشكي عابرة مصلحة أمريكي دي كردستان سوري تنا تشكي بيب تنا سوري كتير دستير روسا ده بشار الأسد ما هي بيدك الشكلي تشكي ويجي نما تهليش كي ويجي خلاص من خوشقرك أمسر دستوري رولين أو مشروع أقول دستور روسي دامون أجر هيزا ما هبا أم بشكي تعديلات ناتيخني ده أول مرة باش به قال لك تشكي سير يعني بلي دكتور ليه أو نابي أوتونومي جو بيجو هرتن كاكي من باور بكش خدي سيجو متخص بدقوتن سوري كردو عربي إباشا واحد تيد هاي شما أمسروناني شما أم خبينا أسبر أزهر صبيح حتى يبازي بأمريكا تشكيش مرناكه أمريكا شخص تقدار هذا جري شخص أبكاكا شكل جبونا داعش سهيمان يا شش مهان ودركبه أبى باشا دكتور شو درجة لبيشيا كردان فكرينا تشكلي ليه ضد كردان كو بدرجة كيش خورا فكين قطع هذه سياسي غيني بكاكا نينه أم برشيك لكن ليه انكسر كارت شنابك مسألة دبلوماسية دمسبع بداخوا أو شيء دبلوماسي أجي تشكيب تشوك بيش بس قربانة تبي والله وبالله وتلا أصحش كردا حمقاتكم أصحش انكسرتكم أصحش انكلافيتكم أصح حمق شخرت ما شكي دود الجناد السوريين دو كردن يكجي طورنوي عقيد أو حواس أودي ترسها رأيك محامين ظالم اختصاصي وجهي. لبلي أنا كسل صار أصل سياسي دستكتين باش بدست خوانينا دكتور. برايد ما قالك أسخو فرد بكم أس باسبورت يخو بقدمينهم نجو أو تعيين بكم. أزي باسبورت كي خكرو برايكي ما مستقبل تشتك بتشكيش دستوري فين بكم وياكي طورنتشي يعني ياكي أحوال الشخصية ومحامي وتشبك سووا كردا باش ما دام تجي خو بقدمين والله باش ما كان سياسة مداري ما إيه كسب قدام محاط بارتيني كاتشتكن. بيش البانا بيعملون لري منو خلاص يا اخي بريكي بعصي كنت بيجي هاش تشكي قانونيه ليه تشتكتنا دنقي با ام ياخذ دنقي خو بشرين كسنا المقهدار دكي يا مي بعميل يا مي بنزاف برزاني يا مي بككني يا مي اردوغاني او مستقلين ازنا مستقل اسروكي بارتي كيمه بورك حتى انا كم نبو شما هن باجدار شما هن باجدارن دكتور شما هن باجدارن سروكي بارتي كي شما هن باجدارن ده هف پیمانی دو بلانو نری وجد کمیتا دستوری ده هم. از وقت سروکی پارتی که من از پارتی هم گرتنا کلم او پارتی اسوات تبا و سروکی وناس کم اوجی مناسب کن. بله. ام کتن انکساد و ام در کتن يعني وا ام در خستن يعني المهم بركي خربطات شيبو ليه خويا ام مقبوله كسي ولا تفارج ده مقبوله كس يعني ام مشكله كما ظنش باشا دكتور اگر ام لسر روشا سياسيه سوري بهتر راوستن تجبري دمكي قوت رولا رجيم اسد نمايه لبلي علينا هنا دبيجن كو اسد تني حبونك يعني مكونك طاي جدايا وهبوناوي هاو ورولكي باشاروجي دبليزه بيشاروجي ده اسد ماي رجل كرسي اجرت الويت تماشكي بنا دستور اسوري ابو رشاداني حمو كثير صلاحيات كتن كوين دستي مجلس الشعب ده حتى إقالاوينا المهم قال لك خال هنا حمود صلاحيات حمو المسؤول حمود كمان سمة الشعب ده باش يعني ليه أو أسد بري نماي أو رجيم بري ناي بس في حالة هاني وقو عملية تماشى كن أو رجيم ويوري
حالي بكاكا بين المنطقه ما بمينه ودرعا شو انا ادلي بجيكيل برسوحي بهبدو خص المهم سياستك اقر امسروني امكانهم ساعتك في مسألة خال بخال سروي ناروني ليه وين مسألة وقو مسألة سياسة مدار جالك سباس لسر بجدار بوناتا وشروفياتا يا زلال جركتي جالك سباس دكتور شروفكار السياسي احمد موسى دماكو بجداري دبولتن اركي دكر راغاند کو رژیم اسد بتو اوایا کی نکاره و بری بهز ببه و سوریا یا دما نهاده بسر چند نابچه کی دهاتی دابش کرن و هر نابچه کی بن کنترولا ولاته کی بیانی ده باوريا مد يعني يكبونا او يكفرشبونا سوري يكفرشا سوري ابغوتن قلتي نراست ابدا يعني بارا خدينا في جهل بيد الرجيم كتير جهاتي بيد وجهاتي بيد نا الرجيم كتير دبرا خوش بريد دبراوي بلكي تشتي لي زيد بويه درعاي او جنق شوينا للرجيم مثلا هي نهاتي باكوري سوريا جي يعني نهاتي هرم كردستاني تب سوريا تبقى الرجيم بريد الولاتني نشوي اللي سبكر بو هبونا خويش خوش خلكي نتاني خلك ندان قرتب اللي حرشار فرعي والجمبون زائد مطاري بالا فريوي زائد طياري فروكي ايش شركر وفوجاوينا ابراستي اللي اداريا بلكي تشكي بقرت لي ريجيم وقت بري ورابط دستهلادا في السرخاكا سوري ابقلكي تسري مدروناني آدم يكبونا خاكا سوري جي قلكي قوتنك نراستي ما بالا خذتي إيرو سري صدي أمكارم بيج حيجده حياة بيستو ددوا دستي فردادي هاگر فيده سر عردي نسر عردي كيفا مجوارتي ناي دستوادي آدن ادلبو ومن بجو بابو نظالم تشد دستي تركادي آدن دستي ايرانيادي يعني كايك فرشب يعني يقتيا سوريا الكما قلتن قلكي جينا راستك آدن وقت الروس وايراني دبي إيش خوج إدلب ناينة أم لين آخر الثاني اشترد بيجي وقت يقول إدلب بين آخر بالو وسوري برشور شباب أبقى دنيا وعالم بجبه ليقل إدلب خستانا وأوجي كربانا بن كنترولا بشار الأسد ويشاغي من خوشك فيهم كربان قبراوي سوريا نفيدراليزم به وسوريا وقت بريب وبشار الأسد خردونا بريب لأزنب باورم أشتغالي والراس مو أساسي ويهبه وبشار حياة گروس و او کتن میدان ده پشت کاروان یکم ژ پنابرین سوری بریا درگه بابل هوا در باسی سوریه بون لگوری آگاهی آرکی کو آرمانجا سردان سوریه به بونه هاتنا جشن قربانی بصدان ژ پنابرین سوری در باسی سوریه بون بریا درگه بابل هوای بریان ها ترکیه درگه تومار کرنه ژ بو سردان سوریه به بونه هاتنا جشن قربانی وگربو کوب هزاران ژ پنابرین سوری خو تومار کرن و هر چند روزکی و کاروانک در باسی سوری ببن سروک وزیر لبنان راگهاند کو او تجاران سردان سوریه ناکو سروک رژیم سوریه بشار الاسد را جوینان پیک ناینه سروک وزیر لبنان سعد الحریری دیار کرد کو اگر گوهرتن چیبونو جکار جهاد درخستن او سردان سوریه ناکه الحریری تکذکر کو ند ده مکانیزیک ده و ند دور ده او سردان سوریه و بشار الاسد ناکه و اگر برجواندین لبنان بریاد دیتنا اسد را به بلا یکدن جخواره ببینن جبو روبروبونا ارشا رژیم اسد و میلیسین بسر و هیزن پشتوانی و کو اوا ین کو اوا دمک ل در دورا ادلب خو آماده دکن مزنترین گروپ و یکینین باکور سوری ین چکدارین بسر اپوزیسیون سوری و دبن ناوی برای انشتیمانی آزاد کرنی انگو جبهه الوطنیه للتحریر و کوکا شورش یانو بونه یک مزنترین گروپ و یکینین باکور سوری ین چکدار ین سر اپوزیسیونا سوریه و راگهاندن کو او بگشتی تولی سازیه کلشکریا نو دبن ناوی برای نشتمانی آزاد کرنه انگو الجبهه الوطنیه للتحریر بون لگوری داخویانیه که فرمی کوش برای نشتمانی آزاد کرنه روژا چهارشنبه 1 ماه 8 2018 هاتیه در هر یک جه برای آزاد کرنا سوریه لواین سقور الشام ارتش آزادان انگو جیش الاحرار سرباری یکی نیو گروپین بریان ها تولی برای نشتمانی آزاد کرنه بونه لخود گره
بەرەیە دەداخوایانیە خۆدا ئاماژە کرد و ئەو یەکیتیا لەشکەری بۆ کۆکە شۆرەشەیە نویە داخواز ji hemî grûpên din kir ku bi berpirsayetî vê meselê hilgirin. Grûpên çekdar yên ku berîn hat tevlî bereya niştimanî ya azadkirinê bûne ev in. Feylaq Şam her du firqeyên beravê yên yekem û duwem, firqeya yekem ya Bipiyan, Artêşa Idlibê Azad, Artêşa duwem, Artêşa el-Nuxba, Artêşa el-Nasr, Şuhada el-Islam Dareya, Liwa el-Hurriya, firqeya Bîstûsiya. Vê yekê saziya leşkeriya nû ku bi navê bereya niştimanî ya azadkirinê xwe ragihandiye 14 grûp û yekîniyên çekdar li xwe digire û tev jî wê dibin sîbera opozisyonê de kar bikin. Li gorî goberiya çend rojan grûpên çekdar yên di Idlibê ragihandbin ku mebesta wan ji wê yekîtiyê ew e ku rûbirûbûna êrişeka rejima Esed û milîsên bi ser ve û hêzên piştevaniya wê bikin ku eva demeke li derdora Idlibê xwe amade kirine. Herwiha armanca wan ku şoreşa Sûriye û qurbaniyên hatine dayîn ber avêtî nebin û şoreş berdewam bibe. Jê derna medyayî Sûrî jî beryanha eşkere kirbûn ku hejmara çekdarên opozisyonê yên ku li Idlibê û derdorê wê dimînin nîzîkî 75,000 çekdarî ye. Ji derên bi ser opozisyona Sûrî ve dan diyarkirin ku dema rêkeftina kêmkirina astê şer li Idlibê tê diyarkirin bi mercê ku êrişên grûpên çekdar yên bi ser opozisyona Sûrî ve li ser bingeha hemêmîma leşkeriya Rûsî li gundewarên Laziqiyê bêne rawestandin. Ji derên bi ser opozisyona Sûriyê dan diyarkirin ku dema rêkeftina kêmkirina astê şer li Idlibê tê dirêjkirin. Bi mercê ku êrişên grûpên çekdariyên bi ser opozisyona Sûriyê li ser bingeha hemêmîma leşkeriya Rûsî li gundewarê Laziqiyê bêne rawestandin. Erê li gorî heman jê deran ku her sê welatên gerentdor Rusya û Îran û Tirkiye gehiştina rêkeftinekê derbarî dirêjkirina dema kêmkirina astê şer li parêzgeha Idlibê li Bakurê Sûriyê. Lê ji bo vê yekê wan her sê welatan mercê daniye ew jî ew e ku grûpên çekdariyên bi ser opozisyona Sûriyê êrişên xwe li ser bingeha hemêmîm ya leşkerî li gundewarê Laziqiyê rawestînin. Erê di vê derbarê de berdevkêşanda opozisyona Sûriyê li Esîtana Eymenîl Asîmî ragihand ku di encamên gera dehandeya danûstandirên Astana li Sûçî hatiye ku rêkeftina Idlibê bi awayekî otomatîk bê dirêjkirin. Lê pêwîst e balafirên dron yên bê balafirvan ku arastî bingeha hemêmîm ya leşkerî li Sûriyê tên bêne rawestandin. Di heman çarçoveyê de El Asîmî got ku ji ber ku bawerî bi rejîma Esed û Îran û Rûsyê nayê grûpên çekdar yên bi ser opozisyonê ve yên ku li bajarê Idlibê dimînin di amedebaşiyê de ne. Ji alî xwe veşandeyê taybet yê serokê Rûsyê ji bo Sûriyê Alexander Lavrentiev ragihandibû ku Rûsyê bi tu proseyên leşkeriyên berfireh li Idlibê ranabin. Eroha axeftinên derbarî li hevkirinê di navbera Rûsya û Tirkiye de heye ku wê Idlib dibin kontrola çekdarên ku Tirkiye serpiriştiya wan dike bimîne daveguhtineke siyasî li Sûriyê rû bide. Welatê İsraîlê ragihand ku bi vegera rejîma Esed li ser sînorê bilindahiyên Culanê ewlehiya İsraîlê wê were parastin. Avigdor Lieberman wezîrê berevaniya İsraîlê dema ku seredana sînorê Culanê yê girêdayî bi Sûrî re kir piştî kontrolkirina sînor ji aliyê rejîma Esed ve Lieberman ji rojnamavanan re eşkere kir ku bi hatina rejîma Esed li ser sînorê Culanê welatê İsraîlê di wê baweriyê de ku êdî fişar li ser wan namîne û Esed wê sînor biparêze û tu kêşeyan ji İsraîl re durist nake wekû ku di 40 salên borî de pabend bû bi parastina sînorê İsraîlê ji aliyê Sûriyê ve. Pênc kampên penaberên Sûrî li welatê Tirkiye têne girtin û penaberên di nava wan kampan de ji bo kampên li deverên sînorî dê werin veguhestin. Li gorî agahiyan ku biryar hatiye dan ku kampên penaberên Sûriyên li bajarên Dîlok û Semsûr û Mêrsînê yên bêne girtin û penaberên tê de li kampên li bajarên Riha û Kilisê û Hatay